Angumbuhangu dangu rikimata ba yetinda bata patua mangarangiangu rukuna na pamaringu eti la kanal YouTube YKB GKI TV. Bande di tadi hanya pulne miri malawa kata kerai pendulang ulai miri lila mayanda malang tahana ambayang. Do miri ala amama meninggal aw majanga manambiha manyola mala datamu na miri mai miri keritu. Mamonung gau lare hina iya na miri mata arua kondutunda kipiramawar kama ladal bamambuhangu la patingrong na pulupia kali panaumu dutundaki pirmawar kama dang nangahu matuamu latamu na miri mai miri keritu makarai kau do miri ala amama meninggal awang majanga amingu angum buhangu latamu na miri keritu na pulung na padihanda lari hina yana welingu lambu kuwasiatu na pingina na mangilu badi la papatingingu belingu 28 la matahau lupa la kambul patuna napa manginjirunda dia duyaka la mata dambu nanam wana manundu manyai miri alami bunda pada yada da kanyuru na uang kainja lain nyimi angu buhangu la tamu nai miri yehu keritu darandio ya kandia da bahi keriuku badua bata da hama maa da pada patakanya na hilu hita deninya babahi makareuku hita mangilu la perongu ya na hilu na randio na ajaru tanyuta kata patingi pahangu palain jada hilu da mahakua la jangga ya katanda mangula patinging da ya kana tabangu na pingu na hilu na perongunda bana bo barungu labahi karioku na ngala patamba ya nambah yeti yaka dakatiu dakatiku da na bunggah da kanandingunda kapieku kahananda dangu na ajaruta la patorung kapatengi pahamunja da kahilu la perongu ya na pambuhana la rehinahu angu buhangu la tamu na imiriau keritu la papatingu ya na makawandi bana panamunja imiri Allah da banjaru kapieku palaku danya la papatinginya na kareuku na imiri Allah tapi hamunya bamalanga takaya batakanandinya na kihanda kata pamukarungu papelakunya angu buhangu la tamu na imiri yehu keritu ningu nama pingu pamanginjiru pahamunya yeduya bana pinya hina pelaku ya la dalu tinggi rongunanya ya kamalanga takamaya la patingia dangu bata pangadanya dangga angunda bunda bada da pareta na imiri Allah napa na uanya na banjaru na kanyuru mabundu landangu na pahawanjiru nanja angu buhangu la tamu na imiri yehu keritu na kanyuru na pawukuna jambulungu da ihi waka dangu da banda taka pakariangu na pamanja kuwana bunda bana baberi banjarunanda ya batunanu imiri Allah na panamunja kanadu na ratangu na ngalu ya kanggamu ya nama dia patinginja da pareta nai miri Allah angu buhangu la tamu na imiri yehu keritu la rehina na karamba-ramba da tamayiangu yeduya hina dangu na tau na maninya la kahana bama patingingu pulu na imiri kai na papekunda nyuta la pahawanjiruha da yetinda dangu la pakahilu rongu ya la angunda kata patingi pahamungu amin angu buhangu
hupuna layea na pulung na perungunda malawa kata bayang. Melang pando melangung gau miri ala ama meninggal laawang majangga hala manyakala peting rong na pulpia kali panaungmu mata arua kau ndula rukama letu melangumu ilupangu ngarabiay na perunguma larih na yana pamambuhangu la pelaku ya dan pabali etima la daluri na pawamong gama latamu na miri may miriyo karitu makaray kau do miri ala ama ma meninggal laawang majangga amingu. Ang buhanggu, ambu meruam badu, lapa like, subscribe, dangu matawa. Bata pengalanya, napa dihanda, larehina yana, la ang buhanda, bunda badaka, na tau nama pawai. Lai miri, dangu nama rinjungu, lapa tanda ya imirio kereto. Kanadu, bata mariangga pandulangu. Dalu batabo baru ya napulu na himiri dangu angumbuhanda la yekabe. Matawa kana papurunda wai mengulung, wai meringu, welingu la himiri karitu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.